Gledate Dan uživo. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći danas je stupio na snagu i korisnici socijalne pomoći ili dečjeg dodatka, pripadnici ranjivih grupa, izbeglice, žrtve nasilja, žrtve trgovine ljudima, moći će da dobiju pomoć koja će biti plaćena iz budžeta. O načinu funkcionisanja besplatne pravne pomoći i eventualnim nedoumicama razgovaram sa Katarinom Golubović iz Jukoma i Biljanom Bjeletić iz Advokatske komore Srbije. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Osim ovoga što sam naveo u najavi, kome će sve biti dostupna besplatna pravna pomoć i kako će moći da dođe do nje? Besplatna pravna pomoć je predviđena za 3 kategorije stanovnika Srbije. Prvi su, kao što ste naveli, korisnici socijalne pomoći i dečjeg dodatka. Druga kategorija predstavljaju socijalno ugrožene građani, a to su oni koji bi plaćanjem advokatskih usluga zapravo došli u poziciju da imaju toliko sredstava da dobiju tu socijalnu pomoć. I treća kategorija jesu ranjive grupe, to su pre svega deca, zatim osobe sa invaliditetom, interno raseljena lica, izbeglice, zatim žrtve porodičnog nasilja, žrtve trgovine ljudima, lica koje su u postupku lišenja poslovne sposobnosti ili vraćanja poslovne sposobnosti. Dakle, zakon taksativno nabraja lica koja bez obzira na svoje ekonomske prilike mogu da zapravo apliciraju i podnesu zahtev za odobrenje besplatne pravne pomoći. Ja bih samo u samom startu da naglasim da se ovim zakonom ne uspostavlja samo sistem besplatne pravne pomoći, već i besplatne pravne podrške koju mogu da koriste apsolutno svi građani. To znači da mogu da dobiju neke opšte pravne informacije od strane pružalaca pravne podrške koji su registrovani pri ministarstvu. Moramo da napomenemo da su to pre svega diplomirani pravnici različitih profesija i time se zapravo uspostavlja jedan kredibilan sistem pružanja pravne zaštite u Srbiji i pravnog informisanja. Samo molim vas za jedno pojašnjenje. Rekli ste deca. Do koje godine se smatra detetom i ko u ime deteta ili dete samo može da dođe do besplatne pravne pomoći? Moram da napomenem da je u zakonu dete razrađeno kao korisnik besplatne pravne pomoći kroz nekoliko kategorija. Dakle, još uvek nemamo tačnu granicu jer različiti zakoni različito tumače granicu starosti do koje se dete smatra detetom i ostvaruje određenu, da kažemo, pravnu zaštitu i ima neki određeni pravni status. Čak je povećana granica do 26. godine za decu koja se nalaze u ustanovama socijalne zaštite i sl. Dakle, gledalo se zakonom da se što veći broj kategorija deteta zapravo obuhvati i da im se pruži zaštita.